Good morning everyone, Kardom, Khulumbai, welcome back to my YouTube channel, Malin Vlogs. Pini ki ada prang hedi thurla ninga rong ning kreng ason se hedi belek dong hun milan ki ong sugali ni tani supi to pilo padap thur da po me prang da po mane danon hong wang lo thek long lo ekdom ning kreng ason ekdom hun milan ke ong hedi insam do na se hedi ni bang oh ada prang me se pini ki video se lampo planning kreng hora son se hun milan do upot paklang na la ada pensi video se lampo po se hedi pini ada prang ben video se lam lo pini ki ni supi ta chiklo jani ke chok lo pela 2 months complete la pini ke pila June 6 matidi lase alange pini ke 2 months complete la lase pini ke video selam bon po asap sovet sita me selam bon po thang to celebrate ason ave hai 2 months pasita muthe pini ke cheklo jani ke chok vlog se selam bon po lapen amen tani pini ke nang than po ni phanakar jubang dupik amen ko son se ir la pu ala ni phanakar jubang do ma di lase pini ke amen hai than po lapen ni supi bang enon ke hedi phi long se charba ni pai long se do ni supi ke ni hong bang ma di ni pai phan pi ni pai pen ni ke thur elo la ni supi thur da prama ni pai pen ni bang thur na ko ni bang ge 3 baji pen thur hai ma ke ni pai ta nang thur lo ama non bang ni hong dam lang pai pe ma ke ni supi phan ni pai phan pi kang ko ma ni supi ke ni pai long se da la tum bhai ni se ke charba lo hang ser ti hala bang ni supi bang men hang pi ser ti la se pela kala son hang ser ti de peni phana than log lo phani hemar lo se do hong wan wela jo lang tha ekdom hindi hon mela nang se lo hol hai ke ekdom ning kreng hoda teng lo hon melan lo log publo non si pelo sari baji wala hai sari baji wala ekdom hon melan ki sam top set yo la tum bhai ni pai lo sida char bak log lo la hai ka the ang ke lang log lo ha ni cepat hila kenala arita ciplok lab lo lah ciwar lab lo tani manang thon pa ne papa da joy sinang lah ame ke jang kang tung lo ja doi ma jang thap thonai ma non ke ni supi phan photo uthai po 2 months ke chok photo uthai po la pu ke thik elo ni bong pe ni thik elo thang ta thik the ni tung ke la pu ine pilo hem long ko pipi ma alang hormu ki do asap su do la pensi ki pangrum pensi ka selam la pen non bang ke photo uthai pon po am ekta prang chet mo pen ka mek prang pilo bon photo ke uthai ke pum hedi non bang am ekta prang chet ma hedi alang phanon bang ke photo ta uthai long lok po am ke prang hora photo he am paklang po de non ni pipi pensi ki sigma ke jo lapu son pensi ki thik le yo lapu ta lake aling am ek prang chet hala puki jui log la ka the ang lang log le ya to dien ta ko son se uthai pu ma pu log lo mo pen ta jo ang thike फोटो बंगे जने तने एन उनचला एकदम उसमार मती दी कच्चीरू है के padok pensi en non bangke amu ke bana pastry chupayo choche arji ding pigla nela hai ala pregnant hota acha ta chun e buma choche de no mati di non bang sikit chokang tunglo ni supia farman pen ni non chopo first bite ke ni supia men pen de la ni supia farman pen sini chola chumi o ke soft pig okay nona bangke ni farman lo ke chopo
Ni pada pula mati ni supi amen koson ma nang than pon popo ni pada nang pila pacin pula mati. So batum tah dia ni supi apan kang honang pidun piglo amen nang ki pi amen la son le ear noi la son se ki jumel la son amen a meaning ke la son lo pohedi so tum tanang than don piglo ati mani bene kepen amen a son nang than tha a meaning jume sen son nang than tha pa mahedi amen ki jume so le ka doga be phanda choro lo ninga tong pen choro lo la an amen ki jume a meaning ki jume isupi phana hir jume nang ki pidun pare ninga tong pen choro lo so phanta ekdam ning sam piglo angke nitum amen ki era bang ke hedi kepen poma nitum ki ke he ala amen la ta amen da pil amining jume sen he nitum ki era bang ta krisa pusin nitum bang irong hedi krisa pu irlo meaning ke pila arnam pila gift lo god gifted pila divine la hai le he meaning ke angke lagi nitum phan ke arnam ki god gifted pamati di arnam god gifted lagi nitum ane pila arnam long ahir jumi ki long lo nitum arnam tum tu phana kang hona gift na ke pido tik tho bilita la si nitum krisa pusemen ir la sitami la koma si kopia men pen ki irji ke hang jima pukeni supi phanang hang pidun tami hedi alang dum aning ke hang men pen ke pen amen sen ke ru nang simati di asi ir tame comment section long nutin da kang hon pen na sona men se hang jip tami hang sitami hang ta chok hang thi ning ang sam amen jumi ong se amining jumi ong se matidi so kado ka bijum tanang ki irun ekdom kinon bang ni amu photo ke ana pahedi kachirim nang pong se lo sumar pen mati jane tene photo en la make it jangkang tung kachiru la hai lo ke padok pen se en la he echa ka photo bang moni na paklang pon polas video long hedi kosona photo si en long ma koson pen si en long ma he jene tini en lo photo echa ke miu long le del he chak bang mi sen la hai long lo ase ni na paklang pode mo las kichu thola so video kichu da long moni photo pidun depe laso ajo edi ni kan moni tum na ju bang ko na pen sikin nam lo la pen ador ko an lo ko na ju bang do la pen ko an arta sumar phan tha punji hai na ju bang do ma didi pini ge la si la so jo e an nam na khan po la pen ko na pen sing tum ki order ma la pen ko an arta phan si aso jo e thap tor ma thapun ma ko an aviet un ma la hai alam pini na khan po he de ne la bangini tum he pilo Amazon no pen se order apo se ki order pi apo se ki la Amazon no pen order pilo pen anam pan ke hala so ki 2000 hai non kane offer do ne bine nitum ki order pan ke offer ave ma hedi 2000 lo anam pan ke la pen ko an mingkan pan thapun lo kuna ka jubang do ma didi la pulote aningkan pan ke kuson lo ningkan si an kusano jene tene thapdor de ne non tani supi phan ba sap atin chicken hoil he thapdor de hoil la bang as ala pe bi hek ma di so pe bi hek ma ka so chitu lut da son do ko avira ba ge ne 20 kg an thapun ko la da ke tok ke he ala ni tum ki order ke la ke di 20 kg an thapun 20 kg an on ko weight ke ko non supi ke 5 kg le he kita alam bahasa badim chicken hoy chitu tu rasan to ko la pe bi he di anta miu la sa jo e he bilam aram la sa jo mane ko son ke aram kulote la kuku la pabulok cholo mati di la so ko he la pabulok cholo la ki plok la plok jo kon me lo ke mo asu pana jo etha pokta ko pabothu lo pen la da lo mati di ho la he miu aje ke aram pik la Arleng ka vista me jo elang hum tha la sanang thi tha pa hang jok la support pa log la charba king pen sta me pa log long la hai me big an oh acha amme ke jang lo jo la sa jo en dok tu la jo elang tha lo ten me jang po aram po la ta ta me jang ti analo la sanang si thap lo ajo ta me na anapor ke ne je thap la me jang je ke thap phedin thi la li me jang nam po lo te la sosi alang hota je long pen pon mek pajang nam po la pen te hedi ne phana la pila Facebook long te me ne page long na follow reti tha
Tata ni followers abi pin lang kom on lang ka hon pen tata nang follow dun tha YouTube long nang subscribe dun tha na chuse kam hanang pitha ni phan pen shupi phan na si hello da Facebook long ta ni konon 6.6k wer lang mati di followers kasi tata nang follow dun tha nang pen YouTube long ta lo Terakhir, mau next vlog long nanti tahun tunang kata kebita ni phalan kan hana kita pola asosiasi ni vlog long kan hana kita cuba mau nak subscribe pun noi comment mesen comment nak kita mau tanya next vlog nanti tahun tunang bye bye kardom